Habari za mchana. Mwiriwe neza. Mimi Zuleha Mwinyi. Na hiki ni kiganiro kifupi cha habari kinachowaletea taarifa mpya kabisa za leo Jumamosi. Agezweho kuri uyu wa gatandatu itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025. Oro turi burebe biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange hakomeje kugenda hagaragara ibijyanye n'intambara ikomeye. Ndagira ngo rero tubabwire ibyo turi buze kuganiraho. Turaswabwira ko Kisekedi yashimye Emile wa Qatar kubwo guhuriza hamwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 mu biganiro. Hagati aho rero turaza kubabwira bijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi kuri uyu wa gatandatu bigaragara ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Turababwira ko kandi indege itazwi yabonetse mu kirere cya Goma mu masaha y'ijoro. Ibi rero bikaba byateye ubwoba, bamwe baravuga bati ese haba hari igitero gikomeye kigiye kugabwa, ese ibibazo M23 abayemeye kubikemura. Ibi turaza kubibabwira mu buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo ho bakomeje kwamagana ibitero bikomeje kwibasira abanyamurenge. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bitangazwaho AFC iri gutabaza ku bitero bikomeye bikomeje kugenda byibasira bikomeye ibice bitandukanye byegereye abaturage, bikaba rero bikubateza ibyago bikomeye. Makuru rero yandi turaza kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda haterwa intambwe iganisha ku gushyira mu bikorwa ibimaze iminsi biganirwaho, aho rero i Washington baganiriye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa byo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDNB. Ibi rero turaza kuba tubireba, tukareba kandi ibijyanye n'ibiri kugenda bipangwa na FARDC byo mu rwego rwo kugira ngo bisubize ibice bitandukanye bimaze iminsi bigaragarwamo n'ibijyanye n'ibitero ndetse n'ibindi biri kugenda bivugwa ko bashaka kwisubiza ibice byose bambuwe. Rero turaza kubyumva mu buryo burambuye. Turaza kandi no kubabwira andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho muri aka karere, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangaje ndetse agaragaza ibyatuma ibijyanye n'igisirikare kigira imbaraga zikomeye muri aka karere. Ibi rero ndetse n'ibindi turabigarukaho, turebe ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Wicyo usabwa ahangaha nta kindi nuko ureba munsi ya video ugakanda sabone, tugakomeza no kubana. Reka dutangire inkuru yacu tuyihere mu kirere cya Goma, tubabwire ibyabereye i Goma ndetse turebe nuko izi ndege zagaragaye mu kirere cya Goma, cyangwa indege yagaragaye mu kirere cya Goma yiyongera ku zindi zigeze kugaragara ahangaha, bigateza urujijo abatari bake. Ni mu gihe rero ibiganiro bitandukanye bikomeje kubera ndetse no kugenda bivugwa ko bifite aho bihuriye n'ifungurwa ry'ikirere cy'indege cya Goma. Mu bihe ibiganiro bitandukanye bikomeje kurebana no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, indege itaramenyekana yarayibonetse mu kirere cy'umujyi wa Goma uri mu maboko y'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Amakuru atangazwa n'abatuye muri Goma aravuga ko iyi ndege yabonetse mu masaha ya saa sita z'ijoro zishyira mu ijoro hagati ahagana ku isaha ya saa 6:40. Kugeza ubu nta makuru arambuye yaramenyekana ku bwoko bw'indege, aho yaba iturutse cyangwa se aho yari yerekeje. Ibiro bikaba byahise bituma hibazwa byinshi ku mpamvu z'urugendo rutunguranye mu gice gikomeje kugaragaramo umutekano muke ndetse n'intambara. Amakuru twabashije kugenzura kugira ngo tumenye ibyo ndege ndetse n'icyo yari igamije, kugeza ubu ntabwo turabasha twamenya byinshi ku bijyanye n'iyi ndege. Amakuru ahari aragaragaza ko iki kirere cya Goma kuri ubu bishobora kuba bizagorana ko uwo ari we wese yapfa kuyisukira bitewe n'umwuka w'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Kuri ubu rero hakaba hakomeje kugenda hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane byinshi. Abasesenguzi baravuga ko kugaragara kw'indege nk'iyi mu kirere cya Goma bishobora kongera impaka ku mutekano w'ikirere, ikoreshwa ry'ikibuga cy'indege ndetse n'uruhare
rw'impande zitandukanye mu birebana n'uburasirazuba bwa Kongo. Turakomeza rero dukurikirana iby'indege, turi buze kubabwira ibindi bikomeje kugenda biba ibironi biri kwa mu gihe AFC yo iri kwamagana ibitero n'ubundi by'indege byibasira bikomeye ibice bitandukanye igenzura, aho AFC iri gutabaza ku bitero bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bongeye kuba bakibasira ibijyanye n'ibice byabo muri Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bya politique Laurence Kanyuka aravuga ko kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 habaye ibitero bikomeye by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR, abazaniro ndetse na CNRD bikomeje kwibasira abasivili batuye mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ibi Kanyuka yabitangaje kuwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2025 mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye Goma. Yavuze ko ibi bitero bikomeje gukorwa mu buryo budasanzwe byifashisha indege z'intambara zirimo drone, imbunda ziremereye ndetse n'ibindi bikoresho bihanitse mu bya gisirikare. Kanyuka yashimangiye ko ibi bitero bikomeje gukorerwa mu duce dutuwe cyane cyane n'abasivili, ibintu avuga ko bihabanye n'amasezerano y'amahoro leta ya Kongo yasinyanye na AFC ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025. Yateganyaga guhagarika imirwano, kurinda abasivili, gutegura inzira y'ibiganiro. Yavuze ubuhamya bw'abaturage batandukanye ko bwerekana ko ingabo za leta n'iz'u Burundi n'imitwe ibifasha bakomeje kongera iyicarubozo rikorerwa abasivili, guhohotera abaturage no kubambura ubuzima mu buryo budafite ishingiro, nyamara aribo bakwiye kuba bakabaye babarinda. Kanyuka yemeza ko abaturage benshi bakomeje guhungira mu bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka umutekano, mu gihe abandi bahita bapfiraho by'ako kanya. Ibikomeje kugenda bifata indi ntera. Ibikorwa bya gisirikare bibaye nyuma y'uko Kinshasa imaze iminsi mike isinyanye na AFC amasezerano arimo ingingo zisaba guhagarika imirwano, ariko Kanyuka aravuga ko ibi bikorwa bya FARDC n'ingabo z'u Burundi bifitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro, bishyira mu kaga ndetse bigahungabanya ibikorwa by'amasezerano ndetse bikabangamira ibiganiro. Nubwo bimeze bityo, Kanyuka yatangaje ko AFC ifite ingabo nyinshi mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kandi ko zizakomeza gushaka umutekano ziwushakira abasivili no kurwanya ibikorwa byose bihungabanya amahoro. Kanyuka yanenze imiryango mpuzamahanga avuga ko icejeka kuri ibi bitero bikomeje gukorwa n'ingabo za leta ya Kongo n'abambari bazo, bikaba rero bituma impuguke bitera impungenge ku mutekano w'abaturage bigenda byiyongera umunsi ku munsi. Aranenga imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje gusaba ubutabazi bwihuse no kongera imbaraga mu kurengera ubuzima bw'abaturage. Mu gihe imirwano ikomeje gukura, abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwibaza igihe bazongera kubona umutekano n'amahoro urambye mu karere kamaze imyaka myinshi karangwamo urugomo rukomeye. Nk'uko rero bigaragara, mu gihe kandi bamwe mu baturage bakomeje kugenda nabo batabaza bakagaragaza agahinda gakomeye bafite. Rumenge Olivier Rugero wigeze kwiyamamariza kuba umudepite ku rwego rw'igihugu muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo yongeye gusohora ubutumwa bukomeye bugaragaza impungenge ze ku bikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi mu misozi y'umurenge. Mu butumwa bwe bwanyuze ku itangazamakuru muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025, Rumenge yavuze ko ibikorwa by'izo ngabo bikomeje guteza umutekano muke kandi bigashyira mu kaga abaturage b'abanyamurenge. Yakomeje agira ati: dukomeje kwamagana ingabo z'u Burundi ziri mu bice bya Ndondo ya Bijombo na Minembwe, aho zikomeje kwica no gunyaga abanyamurenge. Rumenge aravuga ko ubuzima bw'abaturage buri mu kaga cyane, agashimangira ko agace ka Puwezero n'ingabo z'u Burundi zafungiye isoko ryaremagamo ababembe n'abafurero kuri ubu ari bo barirema gusa, mu gihe abanyamurenge bo badafite uburenganzira bwo kujya muri iri soko. Yongera ko ibyo bihungabanya uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, kuko ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa serivisi z'ubuzima abanyamurenge batemerewe kuba babikoresha. Rumenge yabwiye itangazamakuru ko abaturage bo mu moko atandukanye batuye mu misozi y'umurenge bakomeje kugaragaza ko ingabo z'u Burundi zageze muri ibyo bice zize kubacungira umutekano, nyamara zikaba zikora ibikorwa bitandukanye n'ibyo zagombaga gukora. Ati:
turazamagana si kurinda abaturage ahubwo no kubica no kurimbura abanyamurenge. Asanga kandi ikibazo cya Kongo gikwiye gukemurwa n'abanyekongo ubwabo atari igikorwa cy'amahanga gifatiye mbere mu bikorwa bya gisirikare byo ku butaka. Ati imisozi murenge si Bujumbura cyangwa Gitega. Uburundi bukwiye gusubiza ingabo zabwo iwabo. Rumenge yagarutse kandi no ku mvugo zigamije kwerekana ko abanyamurenge batagomba gukomeza kuba mu misozi y'umurenge. Avuga ko ibyo nta shingiro ari na rito bifite. Asobanura ko abanyamurenge ari abanyekongo kandi ko bose bamaze imyaka myinshi bahatuye, kuko rero bahageze imbere y'amasezerano y'igabura rya Afurika yo mu mwaka w'1885. Yaburiye kandi ubutegetsi bwa Kisekedi ko niba ibikorwa bya gisirikare bikomeje muri Minembwe bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'imiyoborere ye. Ati ibitero bya FARDC bikomeje kugaragara mu Minembwe, Perezida Kisekedi ntazamara amezi arenze 3 ku butegetsi. Tuzakomeza kwihanganira ibi bitero bidahagarara. Si ubwa mbere Rumenge agaragaza impungenge ku bikorwa bya gisirikare. Mu minsi ishize yamaganye ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe y'inyeshyamba irimo Wazalendo ku bitero byari bikomeje kugenda bigabwa mu bice bitandukanye bya Minembwe. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kongo n'ubw'u Burundi ntiburagira icyo bivuga kuri ibi ngibi, ariko ibikorwa biri kubera mu misozi y'umurenge bikomeje kugaragaza ko umutekano ukomeje kugenda wangirika ijoro n'amanywa. Bikaba kandi biri kubangamira bikomeye urugendo rwari rwaratangiye rwo kurangiza ibibazo mu mahoro, aho rero benshi bagaragaza ko ibiganiro bishobora kutazatanga umusaruro. Ariko hagati aho Perezida Kisekedi Chilombo akaba rero yashimye Emile wa Katari kubwo guhuza leta ya Kongo ndetse na AFC. Kuwa gatanu ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 nibwo Emile wa Katari yasuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko rwasize Kinshasa na Doha basinyanye amasezerano 6 y'ubufatanye. Nibwo bwa mbere kandi uyu muyobozi yari asuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezidansi y'iki gihugu yatangaje ko usibye ari amasezerano Kisekedi yashimye Shakin Tamim kubwo kuba yarahurije hamwe igihugu cya Kongo ndetse na AFC ku meza y'ibiganiro. Ati Perezida Kisekedi yashimiye Nyagasani Emile kubw'imbaraga ze z'ubuhuza mu rwego rwo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo biciye mu biganiro bya Doha. Yashimye isinywa ryo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025 Doha ry'amahame shingiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'ihuriro rya AFC. Mu mezi 8 ashize nibwo Katari yakiriye ibiganiro bya Kinshasa na AFC mu rwego rwo gufasha impande zombi gushyira iherezo ku ntambara zirimo kuva mu kwezi kwa 11 2021. Icyakora ubwo hari byinshi leta ya Kongo na M23 biyemeje Doha birimo guhagarika imirwano, ubushyamirane cyakomeje ndetse ubuyobozi uyu muyobozi w'ikirenga ubwo yarari Kinshasa imirwano ikomeye yari ikomeje kugenda ibera mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abaturage benshi bakaba rero bari guhunga, abandi bakaba bari kugirwaho ingaruka zikomeye n'iyi mirwano ikomeje kugenda iba. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatanze icyifuzo ku muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko wagira igisirikare kimwe mu rwego rwo gushimangira ubufatanye bwa gisirikare mu bihugu biwugize. Perezida Museveni mu kiganiro yahaye itangazamakuru ku wa 4 ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 yavuze ko mu gihe East African Community yabigize igisirikare kimwe byafasha gushimangira no guteza imbere ubuyobozi bw'ingabo z'uyu muryango, bityo bikongera umutekano w'akarere. Perezida wa Uganda yasobanuye ko mu gihe federasiyo ya gisirikare yifuza igiyeho yahuriza hamwe ingabo zose zigize East African Community zirimo iza Kenya, Burundi, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Tanzania ndetse na leta ya Kongo. Ati ndashaka ishyirwaho rya federasiyo y'igisirikare y'umuryango wa East African Community, federasiyo y'Uburasirazuba izahuza ibihugu byacu hano kandi ari igisirikare gikomeye. Perezida Museveni
muri icyo kiganiro yagaragaje impungenge ku bushobozi buke bw'igisirikare bw'ibihugu byinshi bya Afurika, yibaza uburyo ibihugu by'amahanga byinjira muri Afurika bibyoroheye nk'uko abigaragaza. Yatanze kandi urugero rw'igihugu cya Libya, yibaza uburyo muri 2011 iki gihugu cyatewe n'amahanga kikabura uwagitabara. Ibyo yahereyeho ashimangira ko ubufatanye bwa gisirikare mu karere bukenewe kugira ngo ibyabaye muri Libya bitazongera. Ati, ninde kuri ubu ushobora gutabara Afurika igihe Libya yaterwaga n'abanyamahanga? Twari aho turebera gusa. Niyo mpamvu kugira ngo turinde ejo hazaza hacu tugomba kureba uburyo bwo kwihuza mu buryo bwa politike nka Afurika y'Uburasirazuba. Akaba ari byo yagaragaje abibona nk'igisubizo. Mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bavuga ko mu bice bya Mwenga abazarendo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bikomeye byo guhana bihanukiriye bamwe mu bazarendo, aho rero barayibicishije inkoni umwe mu buyobozi muri aka gace, bikaba rero ibi byababaje abatari bake. Izi rero ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho, tubabwire ubu ko ibintu bihagaze mu buryo burambuye. Cyo usabwa rero nta kindi, wowe dukurikiye bwa mbere bana natwe kandi urebe uburyo cyuzakomeza kubana natwe mu buryo burambuye. Reka rero duhite dutangira inkuru yacu, munyemerere duhere mu mujyi wa Katoyi turebe biri kugenda bigaragara. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubera i Lubero, naho ntimuze gucikwa. Turaza kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2025 nibwagana ku isi ya saa 12:15 ku munsi w'ejo hari hatanzwe ibijyanye n'ubutumwa bukomeye bwagombaga kugaragaza operasiyo zikomeye zagombaga kuzinduka zikorwa. Raporo ikomeye yatanzwe ku isi ya saa 9 z'uru rukerera iragaragaza ko imodoka za gisirikare zifite ibirango bya Fdnb zo mu bwoko bwa high caliber rounds ndetse n'ibikoresho bijyanye na communication, ndetse abaturage batangiye kumva amajwi ya radio communication ndetse n'urusaku rw'imodoka z'intambara zifite ibirango bya FARDC ziri kwerekeza neza mu muhanda wo mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru na Warikare. Byose rero ni ibigaragaza imyiteguro ikomeye ikomeje kugenda ikorwa mu minsi itandukanye. Bikaba rero bigaragara ko ibintu byakomeje kugenda biba bibi cyane. Opération renforcée phase 2 AFRDC Force Armée de République Démocratique du Congo zifatanyije na FDNB Force de Défense Nationale du Burundi zasubukuye gahunda yo kongera uburinzi, gukora repositionnement ndetse no gushinga ibirindiro bishya mu bice bitandukanye. Aho rero muri iki gitondo benshi bari mu misozi itandukanye bavuga ko hari ubwoba bw'uko izasarambwe nazo zishobora kuza kugaruka muri contre offensive mu rwego kandi rwo kugira ibi bitabaho, habaye gukaza no gukomeza inzego z'umutekano mu duce twose tumaze igihe tugaragaramo umutekano muke. Ku bijyanye na operation situation turabwira ko nyuma y'icyumweru kimwe hari kuba imirwano ikaze hagati ya FARDC n'ingabo ndetse n'abaturage bo muri Wazarendo, inyeshyamba za AFC uyu munsi zikaba ziri kugenda zikora operation readiness level 4 bivuze ko ibice byinshi by'ingabo byari biri ku murongo wo gukora ibikorwa byo gusatira cyangwa se kuburizamo ibitero bishobora kuba byateguwe n'umwanzi. Bimwe mu bikorwa bya gisirikare bizabaye muri iki gitondo, hari ikigaragara cya mbere ni force deployment, aho rero bari bamaze kuba bagira mu bice bitandukanye. Hari kandi reinforcement column zavuye mu bice bya Sake na Minova na Kicanga zinjira ahitwa mu Masitu mu mashyamba, ndetse ibindi bikavugwa ko bikomeje kugenda bijya mu misozi itandukanye. Hari kandi gukoreshwa rapid defensive rearmament kugira ngo ingabo zigere ku murongo wa nyuma ndetse zibashe kuba zakerekeza ku mbibi z'ahitwa Tongo, agace FUSE bivugwa ko irimo gushaka nako kwinjiramo. Kugeza ubu biravugwa kandi ko radio commandement coordination hagati ya poste za FARDC na FDNB zafatanyije gushyiraho interforce operation grid ihuza amakuru yose kugira ngo babashe gusangira ibikubera
ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iki ni igikorwa cyakozwe mu rwego rwo kunoza umutekano nyuma yaho ku munsi w'ejo FARDC na Wazalendo bigarurira umujyi wa Katoyi nyuma yo kurwanya ibitero bikomeye bya AFC byari byibasiye aka gace. Aganira n'abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba, Frontline Sector Commander, umwe mu bayobozi bakuru mu bijyanye na tactical operation planning, yatubwiye ati uyu munsi twazindukiye mu kazi gakomeye ko kongera uburinganire ndetse n'umutekano n'ubuziranenge mu kugenzura ibijyanye n'ibice bitandukanye mu buryo bufatika, kandi ibi byose turarinda ingaruka abaturage ndetse turakora ibishoboka byose mu rwego rwo hejuru ibintu bigende neza. Ubwo FARDC yasubizaga ibirindiro muri Katoyi, bizabaye ngombwa ko hongerwa ibirindiro bya forward operating bases bigamije kugenzura inzira zose zinjira ahitwa nta mugenga kishishe ndahitwa bibatama. Uko rero bigaragara gukaza uburinzi mu duce twose turi ku murongo wa Warikare na Masisi no gutuma AFC idashobora kongera gukora penetration mu bice byasubijwe mu maboko ya leta, byose ni bikomeje kugenda bishyirwamo imbaraga zikomeye. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu, imodoka nyinshi za Fdnb na FARDC zinjiye mu bice byegereye Minova na Kibabi. Fdnb yazanye infantry battalion ebyiri zo kunganira FARDC military engineers bashinzwe gukora bijyanye n'inyubako z'igihe gito ndetse n'ibijyanye no kugenda basanasana ikoranabuhanga rikomeye harimo radio ndetse n'imodoka bigira ibibazo ku rugamba. Hari kandi artillery supporters, abashinzwe kurasisha imbunda z'imisada bongerewe nk'uko bigaragara. Fdnb kuri ubu current joint operation zikaba rero bivuga ko bagomba kubikomeza mu gihe cy'amasaha 72. Harakorwa rero buffer zones, hari kugenzurwa axe routier zose zishobora kwinjirwamo n'inyeshyamba, hari kongerwa kandi fire support capabilities mu bice bikiri mu kaga. Kugeza ubu ingabo zashyizweho hari ibice zirimo aho ba mu misozi itandukanye bashyizeho muri Katoyi, bashyizeho artillery positions ebyiri mu misozi ya Katoyi. Hari gukorwa kandi combat air patrol simulation hifashishijwe drone z'ingabo. Hari kandi abasirikare bo mu mutwe wa 141 bo muri brigade bakoze patrouille zitandukanye mu metero 8 uvuye mu gisagara cya Katoyi. Hose bari kugenda bagenzura 5 kuri 5. M23 yarayigaragaje ibigiye kuba mu kiganiro n'abanyamakuru. Bimeze gute? Benshi bakutse umutima bakomeza kugenda bibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo igaragaje ibimaze iminsi biganirwaho yabidoha ndetse n'ibikomeje kugenda biba. Bamwe baravuga ko urugendo rukomeje kandi rukomeye, ni mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. AFC yongeye kugaragaza ibijyanye n'akarengane mu baturage ndetse n'ibikomeje kugenda byibasira abaturage bari muri ibi bice. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare M23 General Sultan Emmanuel Makenga aherutse kuvuga amagambo akomeye asa n'ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kunanirwa guhora buhembera umutekano muke, bikaba rero ari ibintu bavuga ko batazigera bihanganira. Ati ntabwo hari umuntu ukunda intambara, twahisemo inzira y'intambara kuko izindi zananiranye, kandi buri munsi tuvuga ko dukeneye inzira y'amahoro ariko leta irabyanga. Dufite ubuyobozi, abajura ndetse n'abaturage bose bakomeje kugenda biyongera umunsi ku munsi. Aya magambo yatumye hibazwa byinshi ku miterere y'M23 ishaka kwerekana ku mpamvu nyamukuru iri inyuma y'imirwano imaze imyaka myinshi iri kugenda iba muri ibi bice. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye n'ubu cyatanzwe n'ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ikintu gikomeye ku masezerano ya Doha yasinyiwe muri Qatar, asaba ko banetraliza imitwe yose yitwaje intwaro irimo abazarendo ndetse n'abanyamahanga barimo umutwe wa FDLR. Ubuyobozi bwa M23 bwemeje ko Wazalendo bose babarizwa bahawe intwaro, imitwe yose yitwaje intwaro yaba y'abanyekongo cyangwa y'amahanga ikaba rero muri Doha bavuga ko igomba kuvanwa ku ngufu muri ibi bice. Ibi byose rero bikaba bikubiye mu masezerano avuga ko intambara muri Kivu idashobora kurangira mu gihe hari imitwe irenga majana
iri kugaragara muri ibi bice. Iri tangazo ryatunguye abantu benshi kuko irisa n'irishyira M23 mu mwanya wo kwemeza no gusobanura amasezerano ya Doha mu buryo nkaho ariyo ishinzwe gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyisabwa yonyine, kuko igaragaza ndetse ikavuga ko leta ya Kongo yo itabyubahiriza. Abaturage bo mu duce twegereye aho imirwano ikomeye iri kubera cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru baravuga ko aya magambo M23 yavuze byatuma kimwe bamwe bavuga ko iyi mvugo ari igipimo cyo gushaka kwigarurira abaturage no kwerekana ko bafite ubushobozi kurusha ubwa leta muri ibi bice. Hari kandi ababibona ko ari bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane ko abaturage babona ko hari ibice Wazalendo ibabangamiramo. Impuguke z'umutekano zivuga ko M23 ishaka kwerekana ko ari ifite ijambo mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Doha. Ibiro bikaba bishobora kuba uburyo bwo gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo yinjire mu biganiro mu buryo bwihuse. Hari kandi abavuga ko bizerekana ko imirwano ishobora kwiyongera mu gihe imitwe ya Wazalendo isaba ko yanze kuba yashyira hasi intwaro. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye ibyumweru by'imirwano ikaze muri Masisi, Rucuru na Rubero ndetse no muri Sud Kivu, ndetse kuri ubu bikaba bikomeje kugenda bigorana kuko M23 yagiye ifata ibice ni mu gihe ariko hari n'ibindi yagiye yamburwa. Ku ruhande rwa leta nta mwanya munini barashyiraho wo gusobanura itangazamakuru ko ibintu bihagaze, ariko ubuyobozi bw'umutekano n'igisirikare busanzwe bemeza ko M23 kuri ubu ari ikomeje kugenda igaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye. Ibi rero biraba ikimenyetso simusiga kigaragaza uburyo ki bakomeje kwitana ba mwana. Kuri ubu rero mu gihe M23 ivuga ko Kinshasa idashaka amahoro, abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo baravuga ibi bikene ko ari byo bakeneye, harimo ko bakeneye kwihagarikwa ry'imirwano riba vuba, kubona imihanda n'imijyi byabo bidasahurwa, gusubira mu byabo, kubona serivisi z'ubuvuzi n'ibiribwa nk'uko rero imitwe yose yaba M23 cyangwa indi yasabwa gushyira hasi intwaro. Abaturage bamwe na bamwe bagaragaza ko imitwe yose yashyira hasi intwaro ubuyobozi bwa leta bukagaruka. Ibyatangajwe na General Sultan Makenga hamwe n'ubuyobozi bwa M23 birongera gushyira igihugu mu bihe bikomeye byo gushidikanya ku mahoro. Icyakora biragaragaza ko inzira yo kugera ku mahoro idashoboka ishingiye ku magambo gusa, ahubwo kwisaba ubufatanye bw'impande zombi, harimo leta n'imitwe yitwaje intwaro, abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo ibibazo bibashe kurangira bihereye mu mizi, kuko mu gihe ibibazo byarangizwa bidaherewe mu mizi niyo mpamvu n'ubundi ubona igihe kimwe bisa naho bicururuka ikindi bikongera bigakomera. Ibyo rero bavuga ko ibi bigomba kwitabwaho mu maguru mashya kugira ngo umutekano ndetse n'amahoro bizongere bigaruke mu bice bitandukanye. Hagati aho ibintu ntabwo bimeze neza. Hari amakuru akomeye agaragaza ko FRDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bitandukanye, bamwe bavuga ko bigayitse, aho umuyobozi w'agace kahitwa Kigumo muri groupement ya Bugunga muri sheferi ya Wamuzumu muri territoire ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo yapfuye yishwe n'inkoni yakubiswe n'inyeshyamba za Wazalendo zirereye muri aka gace. Kuko societe civile muri aka gace ibivuga, bikaba yashyize ahagaragara kandi kamaganira kuri iki gikorwa ngo bikaba bibaye byarabaye kuwa kabiri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2025. Perezida wa societe civile yaho Olivier Kapupa yagize ati umuyobozi witwa Kanume utuye mu mudugudu wa Kigumo yishwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Wazalendo bamwishe. Yari afite icyicaro yitwa Rugushwa nyuma yo gukubitwa bikabije. Andi makuru agera mu itangazamakuru arashinja umuyobozi wa groupement yahitwa Musari ya kane kuba yarahaye ubuyobozi w'aka gace ka Kigumo inyeshyamba z'Abazalendo. Ya makuru aravuga ko wahohotewe yishwe n'ibikomere nyuma yo gukubitwa bikomeye. Societe civile irasaba ko abakoze ibyo byaha bahanwa ndetse hagategurwa iburanishwa mu ruhame ahitwa Rugushwa, aho rero icyaha cyakorewe kugira ngo ibingibi bibashe gucika umuturage yongere yishyire yizane, dore ko ari ibintu bagaragaza ko bimaze igihe kinini bigaragara kandi bikabangamira societe civile mu buryo budasanzwe. Benshi rero kuri ubu ntibatinda cyangwa se ntibanatinya kuvuga ko hari ibice bimwe na bimwe Abazalendo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bisubiza inyuma gahunda zose zatangijwe zigamije kugarura amahoro mu bice bitandukanye. Akaba rero ari intambwe ikomeye benshi bifuza ko yaterwa kandi mu gihe cya vuba kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza.
hagati aho umujyane makuru akomeje kugenda agarukwaho akaba rero agaragaza ibikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ibikomeje kugenda biba benshi batangaza ko bibangamiye bikomeye umutekano w'abatari bake nkuko rero bigaragara. Amakuru aragaragaza ibiri kugenda biba akagaragaza kandi ko ibintu bikomeje kugenda bidogera mu gihe basaba ko hagira igikorwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Biravugwa kandi biranemezwa ko mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi na Rubero M23 ikomeje kugenda yongera abasirikare, byose biratiza umurindi ndetse bikongera guhungabanya umutekano ukomeye mu baturage nkuko bigenda bigaragara. Benshi bakurikiranira hafi kugenda biba ntibatinya kuvuga ko leta yakabaye ifatiye mbere mu gukemura ibibazo mu maguru mashya kandi bikaba ibintu bishobora kuba byazana igisubizo kirambye. Hagati aho biravugwa kandi biremezwa ko hari gukorwa ibidasanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu bikaba bivugwa ko abarenga 70 ntibaraboneka nyuma y'impanuka y'ubwato yabaye. Ubuyobozi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buragaragaza ko abantu bagera kuri 70 bataraboneka nyuma y'impanuka y'ubwato yabereye mu mugezi wahitwa Sankuru mu ntara ya Kasai ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 2025. Umuvugizi wa teritwari ya Kuri yabereyemo iyi mpanuka François Ahoka yasobanuriye Radio Kapi ko ubwato abagavaga mu gace ka Benidebira bwerekeza i Kinshasa mu abantu 120 bari burimo kugeza ubu amaze kuboneka bagera kuri 50 gusa. Ahoka yatangaje ko iyi mpanuka yatewe n'umuraba mwinshi wubitse ubu bwato ubwo bwari bugeze mu gace kahitwa Nduburansemba muri Kore nyuma y'igihe gito buhagurutse. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akunze kubera impanuka z'ubwato kenshi ziterwa nini no gutwara abantu n'imizigo birenze ubushobozi bwabo n'ingendo za nijoro mu gihe nta rumuri ruhagije ruba ruhari. Nyuma y'impanuka yabereye mu kiyaga cya Kivu ku itariki ya 3 z'ukwezi Kwakira 2025 ikica abarenga 70, Minisitiri w'Ubwikorezi yasabye abatwara ubwato kubahiriza amabwiriza y'ingendo zo mu mazi iteguza abazabirengaho ibihano bikomeye ariko nta mpinduka zigaragara. Mu kwezi kwa 9 2025 nabwo mu ntara Ekwateri habaye impanuka ebyiri z'ubwato mu minsi 2 ikurikiranye zica abarenga 193 harokoka 200. Byagaragaje ko byatewe n'uko ubu bwato bwari butwaye ibirenze ubushobozi bw'ibyo bugenewe. Byose nibikomeje kugenda bigaragara nk'ikibazo gikomeye. Abakurikiranira hafi biri kugenda biba ntibatinya kuvuga ndetse no kugaragaza ko mu gihe atafatwa ingamba zikomeye n'ubundi bibazo nk'ibi bitazigera bihita birangira kuko bikomeje kugenda bikomera kandi bikaba bibi cyane nkuko biri kugenda biba. Ibi rero kandi biri kuba mu gihe andi makuru akomeye ari hano hafi Kinshasa aragaragaza ko intambara itavugwa ya Mabondo yagejeje Kinshasa abasaga 500 bamaze 5,000 bamaze kuyigwamo. Nkuko rero amakuru akomeye ari kwandikwa n'ibinyamakuru bikomeye ku isi aragaragaza ko ibintu byadogereye bizakomeye. Ni intambara ikomeye izwi nka Mabondo ikomeje gufata indi ntera mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho imaze imyaka irenga 3 ihitana abaturage ku bwinshi no kwangiza imibereho y'abaturage. Televiziyo mpuzamahanga TV5 Monde iherutse gutangaza ko abantu basaga 5,000 bamaze kwicwa mu gihe abandi barenga 180 bamaze guta ingo zabo. Intambara ishingiye ku makimbirane hagati y'amoko Iteke na Yaka yatangiye muri 2022 ariko ikomeje kugenda irushaho gukomera mu duce dutandukanye tw'uburengerazuba bwa Kongo. Itorero Gatolika muri Kongo niryo ryashyikirije TV5 Monde ajya makuru rigaragaza ko ubwicanyi bukorwa n'imitwe y'inyeshyamba witwa Mubondo ugizwe hanini n'abarwanyi b'Abayaka nkuko bigaragara. Itorero rya Kiliziya Gatolika riravuga ko ibice byinshi byibasiwe n'iyi ntambara bitemerewe gukorerwamo itangazamakuru ibituma amakuru ava muri ibyo bice aba make kandi gutambuka gahoro gahoro bikagorana. Abayobozi baho bavuga ko ibi bifasha ko ubwicanyi bukomeje gukorwa nta gukurikiranwa ndetse ntibuvugwe mu ruhame nkuko bikwiye.
abayobozi banavuga ko hari uburangare bugaragara kuri leta ya Kinshasa kuko itavuga ku bwicanyi bukomeje kugenda bwibasira abaturage bayo mu burengerazuba mu gihe ishyira imbaraga nyinshi mu kuvuga no kwibanda mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakimbirane y'abamabondo amaze kwambuka intara eshanu zo mu burengerazuba ndetse imirwano igeze hafi y'umurwa mukuru ubusanzwe wizerwaga cyane ku bijyanye n'umutekano. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 2025 nibwo umutwe wa mabondo wagabye igitero mu gace kitwa Kangati kari mu nkengero za Kinshasa. Ingabo za FRDC zabashije kugisubiza inyuma, ariko si icyo gitero cya mbere cyabereye hafi y'umurwa mukuru. Abasasanguzi barabona ko ibi ari ikimenyetso cy'uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba muke mu buryo budasanzwe. Itorero rya Gatolika ryibaza impamvu intambara imaze kwica ibihumbi n'ibihumbi mu burasirazuba mu burengerazuba, ariko ntibavugwe ibi bikorwa bikomeje kugenda biba. Bamwe mu banyapolitike bashobora kugira uruhare mu kuba babicejeka nk'uko babigaragaza. Kwirengagiza ikibazo cya mabondo bifasha guha umwanya politike yo guhunga urutoki ku Rwanda nk'uko rero bigenda bigaragara. Abasasanguzi bati kutavuga kuri mubondo ni politike yo kurangaza abaturage. Leta ya Kinshasa ishobora kuba irekera ikibazo cya mubondo mu mwijima kugira ngo itazarushaho kugaragaza intege nke zayo mu gucunga umutekano. Hari icyifuzo cya politike cyo kurangaza abaturage ku bibazo bikomeje biri imbere mu gihugu nk'imiyoborere mibi, ubukungu bujegajega n'umutekano utameze neza. Uburenganzira bw'intambara ya mabondo bituma rero amahanga atamenya uburyo imitwe yitwaje intwari ikomeje kugenda igirira nabi abaturage. Kugeza ubu abarenga 300 bamaze gutakaza ingo zabo mu bice bitandukanye bya Kongo kubera ibitero n'imirwano ikorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Kongo ikomeje gushyira imbere intambara mu burasirazuba bwa Kongo yitirirwa u Rwanda. Ibituma abasasanguzi bavuga ko bikoreshwa mu kubaka urutonde rwa politike rwo kurwanywa umwanzi wo hanze mu gihe rero ikibazo gikomeye mu gihugu nko kuba abaturage barabuze uburyo bwo guhosha aya makimbirane. Intambara ya mabondo iracyari igihurizo rikomeye ku mutekano wa Kongo n'ubwo bwicanyi bukomeje kwiyongera. Ubutegetsi bwa Kinshasa buracyashinjwa guha agaciro no kudatagaragaza ibibazo byabo mu ruhame, ibituma ubwicanyi bukomeza kuba bwatwara benshi muri aka gace nk'uko rero abakurikirana ibyamakuru babigaragaza. Mu bihe bitaramenyekana niba intambara ya mabondo izahagarikwa mu minsi iri imbere, impungenge z'uko zishobora kwiyongera imirwano birarushaho kugenda biba byinshi. Bamwe bakagaragaza ko ibi byakagombye guhita bihagarara by'ako kanya. Asanteni sana kwa kuamua. Mtakie siku njema na tukutane tena wakati ujao.